So ini kaya katamong pisasabihan na ini again it calls attention to the fact that women are still considered second-class citizen, and the only way for rape to be eliminated or prevented in society is to treat women as equals. Whether you're Jordanian, Filipino, Egyptian, Middle Eastern, whatever, Asian or whatnot, kailangan atin tamong paglalawin na women are humans, are human beings first and foremost. At when they say no, they mean no. And do not resort to violence and use your physical superiority or superiority in class or whatever para i-subjugate me, panasakitan me, i-rape me at paten me. So siguro karen pong pamilya ng Mary Grace at makirami kepo at siyempre keng gobyerno dagdagan nyo parugo naman. Kaya kayong sipag, kaya kayong malasakit, karen kaya katamong kabalen. At dapat yung estado tamo, lalo na, latinla naman nakakarapan ting local government units. Pasig dala naman din karelang OFW programs. Baka nita, rugo, makapaggawa lang programang lokal nung nuka rin, i-empower dala natang families left behind. At the same time, potang kauli na ning OFW at mandugong asaw ping gobyerno para bang kanita ma-absorb na keng mainstream na ning society, ning economy. Aline mapilitan, magbalik na naman ka rin because the cycle itang cycle itang kukwento mo, itang medagul na nga, nakanggana king metuane nga, alikwana, balik-balikan na niya mo, niya kilala yung pengari. Pablasang balik-balik abroad, yung pengari to be an OFW there. Na sana, mitok nang ngitan cycle uling, nung atin naman atipon, Keti, yapi na yung pamuhunan data, bangka nita, may kapanintunan niya, Keti. O na yung hingakakit ko, alalang kapanintunan, Keti. It should just serve as a jump start mo, ma'am. Yeah. Kumbaga, itas na ka mo po, tangkay, muli ka Pilipinas, para mitok nang naitang cycle, magnegosyo, ano mano. Exactly. Dinina na ka mong chance na makapag-jump start kang bagya. Exactly. Okay. So now we move on to the third topic for today. Siguro pwede yun naman ikwento ining penaka-esensya na nining paksa ngayon ni again tungkol naman ni ken sakripisyo dereng awsan tamong bayong bayani reng OFWs ken milyaring pangamate da deng pilan la reng mete keni apat na la chi at napun pin November 7 Mansari pabulan, October 7 kasi ito Ito at karening kaya katamong kabalen at tingaduang miyango bien Ipol Castelvi, tao San Fernando. Ang po mo naman ng Bait Iloilo mo pinakapakisawa niya mo naman tao kay niya palit. Ining Grisha naman lagyo si Cabrera. In kwento parehas lang mete nga ng October 7 mismo nga ng ating mag-invade na larening terorista nga manwandang Hamas. At ining sitwasyon ka rin parehas lang caregiver rin At in milyari, may sipit la, ikwarang may ing narrative da rening akakasabi ng tawli, ikwarang sinalikod ketang bomb shelter, mupin agawara pa muring lungub ka rin retang armadong Hamas na petera la. In testimonial dang parehas, intutuna pinili damo namang isalba itang karela nga mo. Makanya ning kwento nya kikilalanan dala na tagana lang bayani ko yang mo caregiver ketang health. Nune ketang makanano dala naman lingapan iligtas ketang panahon na ita at balwan tamo naman oras malapit ka ketang Gaza Strip itang kultura ka rin na pamagdisenyo na nimbali isipang mo na mong automatic bomb shelter bagay itang istruktura ka rin
automatic ustong ating akbungan mo lulub ka ketang bomb shelter mo ne. Makanyan itang kwento da rening kapampangan na miyango biye. At ketam kwento na mo naman itang kapatad ng Grace Cabrera i Mary si Yamu naman, makanta mo naman, kasi elamikanda yu Yamu naman nang may makbong at ati ng serye na makaramdam lang gunfire ko yung king community. Sinaliko isipan mo 19 hours siya kanu itang rescue bayo re kanu asal ba. Sinaliko Yamu naman. Kaya sakit na itang kaputol na namiyango be kinabiye itang rescue ng amo. Mo pinini i Mary yang mesal ba, may teneman itang amo na. Makanya la magpursigi. Inintatawli ngayon ng inulida, abu niya mo siya nung dela de kay ni apalit ne. Pamanisplikada taga ng inggulua supamurin ka rin. At edamo naman balo makananula mi rescue. Ito na itambangke na nining Grace. Ere tambing kaya malwa yung missing Manualala na pabiyeya po. Ne, makanya ning senaryo. At aking kasalungsungan sasabihan natin ning OWA ketang gulo patuloy sungeni keni at pang-adwang Pilipino missing, declared missing. O yan na naman balikan na naman kanyan pisasabihan na at the risk of their own lives makola makipagobrala abroad kasi mas manakitan da ka rin at itang panakitan da yang makapagsalba mo naman kari ang pamilya ada keti tana namang state policy ng export of labor dapat kani namang kwento ngayon talagang panandaman ko kani at anti ko mong akakit itang nung makananula rugo kalugod kapag malasakit dening kapwata mo Pilipino dening kapampangan na rin na caregiver. Siyempre nung caregiver ka bisa ka tali although si Sesen may Balang pamilya mo na may ka-attachment ka kaya talagang ikay maging protector na Andyan pong bansa karing ikit ko akit tamo na otang matuana ka buribu manyaseke ka Pilipino uning sigurong it is blessing ito and a curse at the same time lalo na kitang king Israel uling baluta mo kining society tamo at nakatang kalugod kareng mga tuwa kareng masakit so ita mo po impain tunanda karetang profession sa reta kitang kareng care kareng masakit ang po kareng kaya akit mo naman din kaya katamong nurses din kaya katamong caregivers din kaya katamong ilang burida naman din ita mo rin pain tunanda so ita aliwaya sa sabihan tungkol kaya katamong Pilipino malingap tamo oning at the same time uning alata mong obra kini magagamit itang lingap tamo kareng aliwang bansa na maging risk kareng kaya katamong biye ini kasi eloquent dela kaya tang safe lugar pero itapin makapangilabot po tang isipan mo nung nung maliliyari ning makanining sitwasyon muli anak mo muli asawa mo bangkene abo niyan balo mo si napon atsuya naman ng ambassador to the Philippines in Israel ambassador Ilan Flash at may katago na konfrontasyon mo naman siyempre asuing representante ng kakatamong probinsya Vice Governor Liliana Pineda. Kinompronta niya hanggang kapilad pa yung gera ngayon. At ikay tutuwa rin pupulson nyo lang Pilipino ka rin kasi ingkutang kumopot at tinataga ng bisang muli. Although atin yung repatriation program in OWA kareng OFW pero palagi ko dakala siguro retang bisang muli na kung makanano yula babaluan na bisala pa mag-steer ang Pilipino ka rin ayun lihan ati naman mong communication na malalyari nga ng ambassador mupin bala mo segutanya mo naman tambing ating menalakaran Mary mismo yun sinagot ka ang gyangya ko po ikit ko pong mete itang kapatid ko pero may balik ko pa murit
Ngana. Kang nanay, go. Kang Ay, nanay, vice wow, lord. kang vice lord. Oo. So, may pakiruya ka rin ni Guy, Wow. nanay. O nanong mengutang, bakit ana? Bakit nga na? Siyempre, mm sasabihin na benepisyo, ang popo mo naman itang, santing nga na Ayun, mo naman yung kultura na ning Guy, ning Israel, na edakatamo ka nung Tuturing ngaliwa. Wow, tuturing Ah, aliwa. talaga? So, at ikatang makabang history karing Israelis, ma'am. Atin tamong kinuha during the Holocaust period, kinaitala Pilipino. Nilingap tala. Wow, So, wow. atin lang history kaya katamong Pilipino rin. Kadua, ma'am, itang, sasabihan natin kompaw, itang bala mo, itang bisa lang magstay ka rin, uling baluda, andyan delikado ka rin, muli laki ni, magbalik ta na naman kaya tang alalandasan. Alalang kapanakitan, alalang nung nanoman. So makanta po talaga kasakit ting beke ning Pilipinas. Imagine aline mo metong bitising at joking bangkay. Actually king Israel kaya duane bitising at joking bangkay kanta. Kasi Kingkutkutan na mo. Oo. Kay bating kay nung may balik ya pa ka rin ng metong OFW nung aranasan na ita, mete itang kapatid mo, ma. Imagine, uya ko mismo personally, mabahayat yung balita ito. And nung kapamilya ko mandeta, pigilan ko lang kaya eh. Oh, wow. Magbalik na ka rin kasi ding family members mo kaning may lakwan mo naman, isipan na nakamon ka rin. Pero syempre, nung punto de vista na po nitang OFW, bata, di na kayong masalesen, bata, masales sa tao, makapag-aral kayo, makapag-titamong ka na naldoldo. Nanong gawan takan to? Pero baluyo, siguro neng kay alida na lalawin nung ating gera o alang gera kasi neng kay ang muna distinguish nano ing sitwasyon nano mo yung difference between bansang ating gera po pambansang alang gera bala mo makanya na ke maski pa karetang lugar na alang gera ating karing luluba na risk Like Jordan. Yeah, itang milyari. Milyari Jordan. Aliwani yung mga risk. Oo, naman, ala namang gerang pisasabihan ka rin, pero aliwani naman tang risk ay ita. At karing aliwa pang lugar. Mo naman karing lugar na rin O siguro, isipan, tagya nga chula kete Pilipina. Atin muna manggera. Atin mo naman, ang popang, mo naman wari violence and poverty. Actually. Di ba poverty is a form of violence also? When you are so deprived, you don't have access to health, you don't have access to food, you don't have access to jobs, you don't have a decent shelter. That is violence. Para ka na ako, it's a form of violence because, well, poverty can kill you. It kills, di ba? Isn't that violence in itself? And it causes people, ma'am, na To do something. poverty, to do something na kay, which results to gagawa larugong mayap din aliwa. Correct. Otang makanyan. Well, of course, it's not a justification, di ba? Pero it's easier said than done, na okay, mo naman, ka dapat gagawang marok, uling gyang panginakamamangan, makanya. Dapat, siyempre, baluta larugo sitwasyon, Dahil kaya katamong kabalen, imbes na magdildil lang asin Kenny or matelan danop din pamilya, they'd rather take the risk na mag-abroad, na munta ka rin. O neng, potang itamagin yung phenomenon, masanting sana itang idea na ning makoka kasi ating kapang-aliwang options, ating kapang-aliwang choices, makanyan, itang pamaglako mo, is for other pursuits or reasons, other than going to another country because there are no jobs at home. Kasi ito dapat yung panawagan jobs at home. Di ba? Kasi I am sure na rening millions areni na mama ko, no man talaga bisang mako, nung atin lang choice keti. Kasi, siyempre mas masanting pa rin. Ninubisang mako. Na lakwan mo rin pamilya mo for itamong soul na economic kaya mo. Economic gain niya mo yung akwa mo. Deng anak mo mo akit dagol. Deng pamilya mo misda ka. Pigagan na kanda ka, doldo. Ninumbisang mako kanita. Nung atin tamong
Exactly. matitamong option, Kenny. At saka, puta nga katalamitam ko rin kamag-anak ang pong kaluguran. Metong laso sabihan. Mas burida rin anak da, Kenny Ladagol eh. Aliwa ka no ka rin eh, king abroad. Anti mo, kaya dening, den pangunakan kong aliwa, mga Amerikano na lang eh, makanya. Lawen mo la yan, aliwala yan. Nyapin, dapat Kenny Ladagol, keti Pilipinas, keti Kim Pampanga. Nyapin, alubmi na mo na makawuli. Kaya po ita, ma'am. Patunay ko po kanita. Uy, ikaw Kaya patunay ko kanita. Buri ko, akit na yung values takyan eh. Bisa lamang munta, magbalik Amerika, metong aldo. Adalada yung values na many bat Kenny. Na adalada itang values sa ita para paltota ka rin aliwang lahi. At the same time, paltota itang lingap, itang lugod na aliyamo po slogan ing lingap at lugod tamo. Lalong-lalo na karetang kalupa tamong Pilipino na may kipagsapalar karingaliwang bansa as OFWs. Dimdam na yan eh. Bilang pala may seminar ko kaya. Well, kaya tiking nga ito talagang makanya nating masayang balita, ating malungkot na balita. Dapat yung pinaka-importante, kaya katamong pisasabihan, itang asusopan talat adidinan mo naman dita ka panahon, then kaya katamong kabalen, we are able to lead them in a discussion or in something, in a conversation na nuno ka rin. Detang seemingly na bala mo, ordinaryong balita, mididinan lang interpretasyon at apapalalam tamo nung makananong nung nuka rin manibatan ing makanining maging sitwasyon da rin kaya katamong belita. Sana pin makasaop tamo karela kening discussion na ini. Adidinan talang oras mo naman dening subjects da rin balita tamo para api gunam-gunam what's going on in the world and bakit makanini la rin babalita tamo. Baluyo, panay akong babalikan itang survey alinto in the past na den kanong kayanakan iwasan daing makiramdam at manalbe balita kasi masyado la kanong itang puros lang malungkot, puros lang negative ing babalita. But you know, this is reality, di ba? At nung eta mo pakitunguhan ng realidad at eta mo gawang steps in order to improve our situation, anong malyari kaya katamo? Ala, tamong kinabukasan tatanawan. At this point in time, pasalamatan da kayo kong atlo, Felix, Pau, and JM. At salamat kaya kayong hard work on the field, gathering the news. Of course, you take risk all the time, kasi atin mo namang hazards kaya kayong obra. We know that. Thank you so much for your hard work. Dakala salamat po kaya kayong pamagtutok king bawal in chismis. Sa bayan nyo kami karen tutuki tamo pang pamagsuri at pamaglino kareng mani mo ng balita king Labod, Kapampangan at Central Luzon. Pasibayo, ako po Sonia P. Soto, kaya kayong talasuyo atin pusong makabalan.